Djede, kako se dobiva kruh? Kruh? Da mislim, ko izmisli kruh? Kruh, sine moj, nije izmislio niko. Pogledaj, kruh je kruh, to nema nikakvog izmišljenja, niti mudrova. Baš nikako. Pa kruh je, ako već hoćeš, mala zelena bića, kao i sve druge, samo što ima crnije koje nam daje brašno, nije velika mudrost, a? Brzo si me se riješio. Nisam se brzo riješio, mladiću, nego je to tako. Pšenica postoji od kada je svijeta i vijeka. Nisu možda došli dinosauri pas. Pa ko kaže da nisu? Dinosauri su bili biljodjeri, a ostaci drveža po špiljama, pa je mnoge iskupili. Govore da je žito poznato da čovjek zna za svoj želudak. Jeste zadovoljni odgovor? Nisam baš. Nisi. Pa što bi ti htio? Stari ljudi govore, stare priče. Jeli se kruh od gline, ponešan sa nekom travom, dok nisu došli do kruha, kakvog mi danas jedemo. Ko zna kakav će kruh jesti sutrašnji ljudi? Puno ti toga još moraš naučiti. Evo, uskoro ti jesen i žene se treba pripremiti u svijetu. Šima, ajmo na njivu. Čekaj, evo, stiže i ovo, a i nam da sliča i sve. A nisu nam žene lako njima, ne moraju ništa raditi. Ale, žene nam stižu kasnije kad dogledamo. Roza, spunju rakiju. Ajmo, mama. Plod treba posijati.